Bonsoir tout le monde, comment nous et comment va bouger. Jeudi, moi, je viens présenter nous un cours portugais qui en pile haïtien en Brésil, qui par contre, qui gens pour être capable de s'allier au monde. Et là, ils viennent un côté, ils viennent régler quelques papiers, mais qui pas connaît comment pour être capable de demander ça au besoin. C'est peut-être ça, moi, prends décision, je suis capable de faire un petit coup de parler avec nous en portugais pour nous capable d'apprendre quelques mots en portugais qui sont capables d'aider nous, qui sont capables d'utile nous demain. Et moi, je vais commencer avec salutation. Et qui sont capables de saluer au monde. N'a commencé avec salutation. Prochaine vidéo nous parle la guerre, la basée sur vocabulaire. Bonjour. Bon dia. Bonjour. Bon dia. Bonsoir. Boa noite. Bonsoir. Boa noite. Bonne nuit. Tenha uma boa noite. Bonne nuit. Tenha uma boa noite. Que Jean ouye. Como vai? Que Jean ouye. Como vai? Moins bien. Eu estou bem. Moins bien. Eu estou bem. Comment ou ele? Como é seu nome? Comment ou ele? Como é seu nome? Moins ele Jean. Meu nome é João. Moins ele Jean. Meu nome é João. Moun ki pe ouye. De onde você é? Moun ki pe ouye. De onde você é? Moi sorti Haïti. Eu sou do Haiti. Moi sorti Haïti. Eu sou do Haiti. Dans qui ville ou te rete? Em qual cidade você morava? Dans qui ville ou te rete? Em qual cidade você morava? Moi te rete na capital là. Eu morava na capital. Moi te rete na capital là. Eu morava na capital. Qui côté ou te rete? Onde você mora? Qui côté ou te rete? Onde você mora? Moi rete na centre ville là. Eu moro no centro. Moi rete na centre ville là. Eu moro no centro. Moi content parler avec vous jodi a. Eu estou contente de conversar com você Moi hoje. content parler avec vous jodi a. Eu estou contente de conversar com você hoje. Moi content reconnaître. Prazer te conhecer. Moi content reconnaître. Prazer te conhecer. Bye bye yon l'autre fois. Tchau, até mais. Bye bye yon l'autre fois. Tchau, até mais. Fin. Fim.